ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Jingpep Thung Nonghikai junga Sorkar jilla la jan lais nem kinthi hagi Skul SSA hakaleng jilla Meghalaya klawan ra ek Kiew bha ka Jingpep Skul Shiteng por jungi khenna wala ka jingthmu jang program samagra shiksha abhiyan junga Sorkar preng kalongman kring gi khenna shiki Skul puli bat ban pindu na ek Jingpep Skul Shiteng por jungi khenna yakani lapen tip du president jung Meghalaya SSA School Association uba Aristo si rembai hak jing kran mikla pathai khubor hak sauterik ulber araja apu saw Hashlong Press Club hadin ke jing kendu u state project director jong samagra shiksha uswap nil tembe bar ubadairu u director jong school education and literacy ka Sorkar jalla ulia thoru buat state project director wala pen pau ke jing sngokhya yaki khenna ke bla pep school no Shiteng por baki danru ki Skul SSA ki ba omdan Nonghikai satya namar ba ka Sorkar kam patla ban thongkam wat hadin lais nem kinthi hagajuk por riget ho ba ka sengla pharu ek jing tho shaka chairperson jonga Meghalaya State Education Commission ka Professor Sherwin Mesungo halo ka jing dawa ban pin kin ria no ki khat araja sanspa sa phowei ngot ki Nonghikai Skul SSA ne ka State Implementation Society shaka tanat puli buthi kat ko mikin don joka Right of Education Act bat ka SSA Kabai dai bat kane ka shifting kane ka regularization ya barok ki existing imposed on the SSA teachers na ka State Implementation Society na State Education Department. Hakbai dai bat kane ka benta na ka liang jongi ka association kumbana shukran kermau bahaus ni harja puan pelong ya ka ajihi paiba hakbani la pelong ya ka indefinite sit in demonstration ante hapo additional secretariat parking lot hakato ka jinki jungi na kalian ko Sorkar action ya ka sinjam pan constitute ya ka Meghalaya State Education Commission nagpata pan address teknik issue jungi Nonghikai SSA bat kunjur ko ikiwi issue di bai dai barka education department bai dai barka ne na kalian jungi ka association haklai tring jong plan October aja line ngila submit ka representation dan ka memorandum chai chairperson jong Meghalaya State Education Commission. Hakabang ngila solang ya baro ki evidence but documentation ki bangila collect ni ki state kumban syukreo na po Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland. Hakabang ngila pergi hamto ba kuno ba ya Nonghikai SSA ba hakiti ki state kila shim ya ka sinjam ban recognize ya ka service ke joki. Ya hakabai dai berkani kami memorandum jongi nakalian jong ka office jong Meghalaya State Education Commission lengpa members secretary jong ka is Ambrose H Barak hak apni prik jong 9 November arjara bulai kila pha yani ya ka shiti bakil pedip shengi bakila ya pediam ya kani kami memorandum nangi perkumjuro kila pha shakawai ka sub committee na kabenta ban screen ban bisa benya hakabai dai berkani ka jingdo wajongi ban scam ya Nonghikai SSA badon menta on contractual basis. Hakabai dai berkani ka benda ngi skwa ban kentu berkepat ya karo Nonghikai SSA hoko ka jala Meghalaya. Bakin ya sya ni association ka bakadang ya kecing kren jongi berka Meghalaya State Education Commission. Hoi ni skoto baka jingdo wajongi kalau bala slam ni dawa ro slam harja phadriu terter. De kumba kalau menta nginayo ya ketika platform baka state government MDA2 government kala constitute ya ketika Meghalaya State Education Commission hakabang nginayo ya kala banyak thir ya tai bani beni ya kastan jungi ya ka jingdawa jungi ya benda ban scan ni Nonghikai SSA dekat bang dang yai yang don pedeng ka jingi kren bar ka Sorkar ni kerpa dia paro Nonghikai SSA bangin bakin yasha bagi ka association tad hado baginda penbena dokumen pat school SSA hado ki lower primary hado ki upper primary kila long vakan hadin ka jinggi okam jung Nonghikai chawei ka jingklat pada kunda dader tina kalian jongi ka association ni sngok kia hakabai dei bar kani kamat Banyak kan ni ro ngila dawa na haji sisa ngila
bu shibun tadi ki memorandum na usnam arajar lai ni ai budin bat mentak sengi ni layola bani kendo yang state project director isar S tembe office te kam dangi hakabangi la bu biang ya ka reminder letter bakin thung no ya kini ki post belai haki school SSA kata hakalogo primary but primary makane ka kini ki post belai kila long vakan na do usnam aja apwe terter do menta kala coach ki license tingi ina galeng dok association kala ta shikadai ya to ki school ki bomdon Nonghikai kumpan chuai nuksa kidon ki school ki baman chua ka enrollment ki kabiang ki yo ado sampeo ndudumut ki khna ti hadin ka jingyo kampat ki Nonghikai shawai da ka jingbom thung jong ka sorkar enrollment at school SSC class down here. You don't school ki badon ki enrollment nong ki single digit numbers. Tikala bo ka jing kabakrawi ki school SSC haba ni pek kumne. Tikala bo ngilawan syakpat ban bo ya ka jing kepat syaka sorkar lan ba state project director haba ngila terpa liu. Badai ban thungno ye kini ki bakan post. Kenang ba kitu ki kena ki ba lek puli ha ki school kinom sya kata hak puli keputi kejongki. Kapung kacing iklan jungi bado state project director mana nak kalian jungu lah ayat ni ya ka syuran mana kalian jungu take up ka government un iklan ya kene ka benta hoy ka desisya kene kala sa ten kultur ki license ni kene kalian jungu lah bur ya kata ula air ka syuran ini bado take up ka government maka government kan shin ya ka senjam kumno ban thung ya kini Nonghikai agini ki post ki balai yang ki school SSA kata board do primary an apa primary kalau kata nak kalian jungu ula banshu ba kumba kono menta kidon ki school SSA ki ba mundon kena shu mai kata la panden kidon ro kilom kini ki single digit school tulong ba ka nak kalian juga government kala banshim ya ka sinjam ban banshim ya ka decision ban thung Nonghikai ki school ki balong deserving kiba bon ki kena kiba dehok shisha ban yo thung biang ni kini Nonghikai kibala resign ni kibala yo kam shawai kapai dai berkani na kalian to ka jongi ka association ngin sa shong ya ka isi jongi ngin sa perkhat kumbu kapai dai berkani ka benta pa dia kata ngin sa dai kenduru ye honorable education minister ban ayo ka pressure kumjuru ban yo susu ya ka jingsai hakabai dia berkini kaman kumno so government ka don jitmu ani ka mindset jo government hakabai dia berkini ki wakan post jo Nonghikai haki school SSA telur kata na syukwa rukan bo ye kicing itu kumba kalau menta ka ka por ka bani sedang bacim enrollment ni kena tinggal syukwa ban kentu ya baro kini ki school SSA kamtan ki head teachers bakin ya shimkia ban shim admission ni kena kenang ba kan bo jing ini ki school SSA ba mane ba pilai hithrai hagini ki por bala de kini ki blai bala de shadid bana kalian jo government ba education minister kila ong ba kan support ka por government ka ba shutdown itu ki school ke balong single digit dan ki zero enrollment tingi bo ka cingkem tu ya baro ki school SSA kamta ki head teachers ba kin chinkia ba habai de berkani ka benta kenang ba ka enrollment hagini ki school SSA kinong ki ba biang Pemerintah hapo East Coast Hills ki SSA opo primary ki balong bahkan minta kita tu berapa kontak di pos balong bahkan kata opo primary ban kalau opo primary ki don kumba arpo arti di hapo East Judge Hills ko kan kesana ai hapo opo primary school ki don arpunyo tadi balong bahkan but haki lower primary don arpo di pos balong aku pada ibaratkan ni nak kalian jong ka ni ka association ni pan identify ro kan ki don tambah kidon ki school ki ba mundon enrollment sudah ki SSA ya kata ni ro nakali tu sing ko bo kidon do ki school ki ba mundon enrollment. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated
CM Helpline Call Center.